زمان ناشکی و دانایی خوب زمان کس نبی کردن برن کس نبی کردن برن کرد جند بن جند برد ناجبی آلا کردن جند برد ناجبی آلا کردن هم خوردن رنگ کورو شورشی سردکن کنادیان مدارشان سردکن کنادیان مدارشان کس نبی کردن برن کس نبی کردن برن کرد جند بن جند برد ناجبی آلا کردن جند برد ناجبی آلا کردن هم خوردن مریا و کی مسلمین دیمان و قادیمان هر اجتماع دیمان و قادیمان کرد و کردستان کس نبی کردن برن کس نبی کردن برن کرد جند بن جند برد ناجبی آلا کردن جند برد ناجبی آلا کردن لاوی کرد را بوی سرفی و شیران بابا خوی نشین بکن تاجی جیهان بابا خوی نشین بکن تاجی جیهان کس نبی کردن برن کس نبی کردن برن کرد جند بن جند برد ناجبی آلا کردن جند برد ناجبی آلا کردن کردنم هر حاضر و آمادنه جان فدانه جان فدا هر جان فدا جان فدانه جان فدا هر جان فدا بينرن هجا ودلال ديسا أمهورنا وخلقا كنوج خلقن برنامج ما یا بناوی زمان و جیان ام بهیوینا که هندما که خوش مرا درباز کن هون لسر پیف تیوی مرنا یا کانالا یکیتیا گشتی یا روزنامه‌وان و نویسکاران کرد یا نویسکار و روزنامه‌وان کرد لسوریه ایرو مجارا ما دیسا هری گرنگا لسر رولا جنه وکو ماموستا وکو دی وکو پردواگر لسر زاروکان و فرکرنا زاروکان لزمان دایکه امی دست بکه دا بخر هاتنا دجنه می دلال بکن سیران دوران و گوهر مامو هون بخير هاتن جني مين دلال سپاس خوش ام بهیوینا کو ام خلقه که خوش به هفدورا درباس بکن و دیسا ام بخير هاتنا حبیبی داری خواه بکن یه لما تماشا دکن سیدان خان ام جتا دست بکن لجبري ام فرصة خبكن ام هناك لسر اجيا كورتجيانات باخذن سيران دوران جبات ناس وكالا قبان وكونافانا لباجاري جلاميرجي لباقري كردستان سال 1950 وچارا دا جدايك بيا وخواندنا خوايا سرطا لباجاري خواندية وبشترا او مالباطا خبري خبانا اسطنبولي ولور خواندنا خوا بداوي كريا وبيا مامستيا زمالي فرنسي اسبجم هناك هوا سيران خان يان جوهر خان عينا دنج جمواتي هو دنج ارتبا حتى دورا وبري هكر عزيزنا به الور اسطنبولي سيران خان تبلي بارتيا سوسياليستا ديمقراطا كرد بيا وبيا انداماوي اجبر فيكي اجبر چالاكيه نوي يكو نافاني سياسي قالك جارا جالي رجيما تركان وهاتيا بنجاف كرن بشترا مجبور بينا كو بري خبدن انقري الورجي كاري خد بردوام كريا اللي مخابن ديسا رجيم بلاخوا جيفا نكريا اجبر فيكي جدب ولاد قرايا وبري خدايا السويدي الولاد السويدي دمكي باش مايا ولور تبلي فدراسيون كرديبيا وكمالايا جنين كرد بچند هوان را آوا كريا
پشتی چند سالان دیسا هوادن وی پارتیا و دخوازن کو اول ولات وگره اجبری بگه باکر کردستان لروجا آبای کردستان القام چلو دمک باش دمینا و بری خود ده ولات الور دیسا کار خوا یه چاندی و کایه وجایی و یه کنابانی دست بده که ولور کووارا کی شدکن سه وشانان جی دوشینن سه هشماران جی دوشینن بکردی و ترکی لی مخابن دیسا رجیم بلاخوا جی بناکه و چند هیوا و درباسی زندان دکه دما افت چیده به او دیسا مجبور به کجده ولاد بقره و برای خود دی رجحلات کردستان و لورجی 4-5 سالات مینه و رجحلات دیسا تی او مالباتا خوا او کچکا خوا تین دیسا برای خودن ولات سويد وشهنقا نوتو سي حتى نها البيجم هشتي وهشتي بري خدي سويد ونها لويدي حتى نها دجي الدمات بقري سويد دي سكاري خوا بردوام دكي وتبلي يكيتيا جن الكردستان لسويد دبي وشنوتو بينجي حتى هذا او سروكا يكيتيا جن الكرده وكاري ويجي كونفدراسيون دي جي هيجي بردوامة او اندامتي كوميتا ريفبرا ديسا سيران خان تبخير هاتي توك جنك جواك الناس وكونافان سياسات مدار وكو ما مستيا زمان فرنسي وزمان كردي جيش دمكي دريش ده ما مستيا زمان ما مستطيع جني وكو دايك وجن وكو ما مستا وكو پروردگار ده فربين و پروردگرنا زاروك مدى دبيني چوا دكاري حسكرنا زمان مای کردی دایی که و هست نتو پروری دوان زارو کا دا آباب که و ده ملت مای کرده تواهی سپاس نارین خان سپاس جبو کو وی فرصت دامه ام دور بشتر بمن کاربن نرینی خواه بواره پار بکن استنی خازم تشتکی وقتی تمندان اسکنن از درست بکم لفدراسیونی دا سال 2005 وره از برم ایدی komitare ve birdeninin levek seroga ihtiyacından berdevame. Fırsatı demaku muru penaber be anji le diaspora biji lüve deri brasti deve muru gringiye ki mazıntır bir de sen mesela zamanı zıkmaki jibeko gor lekolineran gor zaman zanan dbejin ko eğer insanek eğer zamanı koye zıkmaki baş bizanı karı ferbuna zamanın diji gelek jiru jehatibi karı gelek karu xabate koye xondeji jehatibi ev teve mani ki brasti zaman nasname muruye eğer zaroke ki çıkız karı be zamanı koye zıkmaki baş bizanı karı nasnama koye bilintir bike nasnama koye xodi derkevi kültüra koye çanda koye xodi derkevi elbet ev rol jî dikevi rola herî mezin dikevi sermili dayı baban û taybetî jî dayîkan cardî gor zimanzanan dibêjî ku zarok wextî dikevi zikê diya xwe ji wê rojê pê ve ew dengên axiftin û dengên ûşeyan zarok ji wê derê nas dibe yani nas dike wê zimanê bervê ez barim navê wê jî zimanê zikmakî ye ez jî wekî mamostekî yê ziman hem Fransî min mamostetî kir hem jî zimanê zikmakî li Swêdê çend sal min kir li wir dibînim ku bi rastî rola dayîkan gelek mezin e
ji bo fêrkirina zimanê. Taybetî li malê wextê mirov penaber be ez karim piranî wek ji ber ku Swêdê dijîm karim Swêdê mînak nişê bidem. Gelek dayîk hene ku dixwazin eger dixwazin zimanê Swêdî fêrî zimanê Swêdî bibin zarokên xwe bikartînin bi zarokan re Swêdî dipeyivin ew gelek xeletiyekê mezin e. Hem bi xwe zerer didin hem jî bû zarokê zerer didin. Divê li malê giranî bide ku bi zarokê xwe re bi zimanê xwe bipeyivî. Yê me elbet lehçên cuda cuda ne li herkes gor lehçê xwe qise bike, diyalektê xwe qise bike. Ew zarokê ku zimanê xwe de jîr jê hatiye dipeyivê xwe dide famkirin, xwe nas dike bi vê zimanê re, ew zarok li kar û xebatê xwe xwendina xwe de serkeftî dibe. Mînakên wesa gelekî li civata Swêdê de û ez barim şansekê me mezin e ku em li Swêdê dijîn. Li Swêdê sîstema xwendina Swêdê yê perwerde. Sîstema wan da wek yasa heye ku zarok ji destpêkê heta ku unîversîte xilas bi mafê heye dersê zimanê zikmekî bixwîne. Berwêyekê û şansekê me yêdî jî hebû ku wextekî programa çûyî de xwişka Bonyê behs kir, Bonyê Cigerhûn ew yek ji wan bû ku damezranê wê dibistanê biçûk yê zarokan bû ku yê Kurdî vekirin. Ew xwetên ku zarokên ku wê dibistanê xwendibûn beşdarê wê derê bibûn hemû Kurdiyekî gelek xweşik zimanê xwe dipeyivin û îro li civata Swêdê de gelek serkeftî ne. Ew ê dide xuyakirin ku bi rastî rola ziman gelek mühim e. Dayîk divê li malê zarokê xwe re bi stranan re, bi çêrokan re, bi henekan re zarokê xwe bide hejêkirin, bide fêrkirin. Zarok wê çaxê pirtir serkeftî dibe, pirtir xwe bi kurdatiya xwe serbilind dibe, xwedî nasnama xwe derdikeve. Ez vir bisekirim ez barim. Min zêde dirêj nekir, ne wisa? دنگ بکن دنگش علیه حواله میں کنترول بهت بگرتن ما بکن نه گلک باش بی هر هبی پرسندیجی هنه امیجده بکن پرسیما بردوام سیران خان دیسا گوهر خان گوهر مامو دیسا ام بخیر هات ناته دکن گوهر مامو هلبستوان و جواق ناس و چالقوان و شیوکاره او د سال 1962 لارمنستان لباجاری ایریوان جدایک بیه دبستان خو لباجاری خو خوندیه او پشتره لایریوان تبلی زانینگه بیه ولور بشه اندزیاریه یه مکانیک و الکتریک خوندیه و پشتی خواندنه پشتی دبستانه 5 ساله کورسن نخشن درزیجی خوندیه و 3 ساله دبستانه روشنموانا جی دمایا و خوندیه چیزا دکتو ازارکتیا خواه او تبلی واره ویجا و چند هنری بیه جبرکو او دمالبات که هنری و روشنبیری ده مزن بیه باوی وی رزدار رشید باسو یک جوا دنگبیج و هنرمند مزنه یک و خدمتا گلی خواه گلی که گریه نمازه درادوا ایریوانه ده و یک جوا کسی گلی که نافدار بی و هر دو برای ویجی گلی که خدمت دواره هنر و چند کردی ده کرنه و دنگبیجیا کردی ده و کم استران بیجی و سمایی جی الإيريفان والأرمنستان سرانسر أرمنستان تشكرنا ومامي وجليل باسوجي يكشوان نافدار الكرد دواري كاند وهنري ودنج بيجي ده
بله اف اجدا ساله بگوره اول Thank you Can. Denge narin çok. لألمانيا كاري ورقري دكي بشار زمانان كردي ألماني وأرمني وأز بباورم روسي روسی بلي روسي بلي او دبيجي هردم وافشند روجي دربازي بين ابدل جارب هفدرا اخبينا قدما جبري دا اللي نمازا افشن صالي بورين دا جبر فابويرين كوروج اباي كردستاني تشيبين جوجلك مالبات ماي كرد هاتنا دما اسور جران دكم نبرا و المانا دا اسبرس جريكي و دبينم ازجلكي تيشن ازجلكي اليكاري باردكم ازبارا ودم دستينم حتى شمتي ازهول دم واسكاربم لسروا سفق بكم جوهر خان وكو مقوتي سيران خان ديسا امشترى بيجن تجي وكو جنك هلبستفان وتشالقفان وتقلك يجي كاري شواكاري يجي حزدكي شرولا جنا ما يا كرد د فيركرنا زاروكا دنگ چو Evet. Mukhavan internet gelip beraber. اری Hadi. Çiğne bak. چنه بو Narin. جوهر خان برسامر هذا اری اری بله از پیش سلاوی خواب رئیس و سلاو میوان و تماشاوان خارد دو و از وک خواج جنک کرد لخریبستان دایک بومه و او پرورداری زمان ناو جواکا ما کردن ارمنستان تایبتی منی بگوتا همی کردن مای سوویتی بره پر گرینگ بو لما ناو ما ترس بو بیتر ناو ما زاروکا تنبو ناو ما زنی ما هبو او ترس کو امی بحالن و او گلک تشتکرن منی بگوتا دست بکری جیروکا فیلبون زمانه فیلبون رقصه اوان تشتا ناو ما هسکرن چه دکر و روشن بیری ما تایبتی کارین ما زند کرن بو پرورداری زمان کردی مثلا سانی بو وکی بجم بزوره مددن زمان پرورداری نه او تشت کو مالباد دکر او تشت کو کرده ما دکرن ناو ما هسکرن چه دبو تایبتی رادیویا ایریوانه از زاروک بو من بکیف خاشی هیوی بوم کو چیروکن دما چیروک گوتن رادیو دست ببم دبستان لباجار ایریوان تونه بون گنده دا هبون بس باجار ایریوان تونه بو و بو مالباتن کرد یه ایریوان زماد بو پرستن ازمان و پرستن کردبون آخوا او رادیو رولکه پرمزم لیست رادیو مرا سترانا دکود رادیو مرا چیروکا دکود ام زاروک ما بحث کرنا چیروک زمان جی پرورده کر بحث کرنا ستران کردبونا مجی ما چنده ما و چه گلک خوش در باز دبو ججن ما به ججن ما او کردبون جی ددان هس کرن گلک عادتین ما پشگیری خواهی کرنا کردبون دکر لرفشنبیری ما تایباتی کار دکرن شواروکا چه دکرن بو زاروکا جی بو مزنا جی
ام بحواز دچون ود شاوروکا لما ما دزانی تیاترو و هبه رقص و هبه ستران هبون او هسکرن چی دکر نومه و بو رولا پرورده زمان از بخوا وکجنکا کرد از دایکا کرد بینم زاروک پشلا دایک چی دبه او زاروک دست پید گاج روژا بوینا خواه کرد ببه بلورین دایکین ما بستران ما بچیروکین ما وان تشتا زاد ناف زاروک دکه روح زاروکا دبی زاروک هی سردست دایکا خواه کردبون هسکه ستران چیروک وان تشتا هلبت فاکتوریم بچوکیم بس اوان فاکتورا ناف روح زاروک های دکه و کردبون و ام جنه کرد ام نویجن جواک جماگری دایه امن وکی دایک زمان دایک دتن او زکمکی تا دسپیکری زاروک زمانی خافید با زمان زاروک او قاس جباف ناستینه چه قاس دایک دستینه گاوا دچه دبستان جی گلا دایک تایبتی اسناکال اوروپا دوینم سیران خان راست کد گلا دایک خوازن جزاروکی خواه زمان وان دولتا فیرمن بس او راستی شاشیه کی پر مزنه اف زاروک زو درنگ دروا بخچه زاروک دبستانا دا فیرده به لی اگر مالبات دست بکه زمان ماین زمان کردی هدی جمالبات دورته و من بگوتا کردبون دست بده به زمان زمان ما نسنامه مایه اف زمانه که ما حتی ایرو وک کرد زندی خواهی کریا و اگر ام خواهدی زمان خواه در نکهون اف شاشی که که مزنه ام دکارن گل زمان فیر بن مثلا اش جزاروک تی خواه 3 زمان بو مردا کردی بو در و ارمنکی بو دبستان زیده کرن روسی جی پشتی هنگی انگلیزی جی اساتم آلمانی جی بس مالبات تبجي شيرناي جدده او كردبون زمان ما شيرينه ومالباتي او كردبون بالزمان تي پرست من بخشت واقعي هر دايكي ما زاروكي خوا جا هيد در گوشت بن بلورينا كردي بستران و چيروكين كردي ادابكي باش بدن جا ادابا دايگري دايا پرورديا زمان كردي منی اوسا بودم. گلک سپاس. سپاس شترجی گلکی هون خوش دکن. سیران خان دست که در برای عملی بورنا خوش تماشا وانی خوا بخوازن مخابن اجده و انترنتا ما حقداوی خلاص بیا وما قلت هنا كيتي أبغي بك داون شمرة انترنتا نو دانن مخابن قلتن فارو جاج برسد ما كورونا ذكر ورن شو اجده اي ورن بدا شركات كابلش ديما مخاطر خيايا جبر ابدرو جايا مدرباس بيا من ذيك الدنما انترنت جمن لوازا مخابن وجم جم بلكي سيران خارج منكي لوازبه المبورن سيران خان وقت سروكا يكيتيا جنر كردستان السويدي وانداما ريفبر بفدراسيون كرديدا حتى شرا دهي و کارو خبات اجبر جناب کرد و زاروک کرد نمازد عالیه زمان ده هوا کریا و حتی وقت ایروژی تهنه کشمره سروی تشتی آخوی بای هوا چند کورس سپاس Serhat Dengeti. از پرساخو دوباره بکم سیران خان Ne mufakir spas. Dengeti bu davide. بله براستی او gelek giringe. Naha ez uvi ali da bahsi yektiyajinin Kurdistan ili Suedi o bahsi Strüktüra Federasyonu Bejin ezbarım ev her türlü hırsızı Avrupa'yı böyle derveyi valat minaken
yekeminin giringin ve ji bo rexistin Kurdan Hünzanın em navê me Yekîtîya Kurdistanê li Swêdiyê bes asê xwe em jî federasyonun yani struktûra me jî wekî federasyonê ye lê me navê xwe neguharand me wekî Yekîtîya Jinan berdewam kir. Endamên me ji her çarparçe Kurdistanê ye û em girêdayî tu partiyên siyasî an jî olînin serbixwe lê struktûra yê federasyonê jî wesa ye aynê. Struktûra me da endamê me wextê tên kar kevin nav kar û xebatê me prensîbeke me heye ku kar û xebatê me tinê bi zimanê Kurdî û Swêdî berdewam dibe. Endamê me wek min got ji her çarparçe Kurdistanê ye. Nav kar û xebatê de her kes bi diyalektê xwe qise dike. Ez hertim ez dibêjim întegrasyonan nav xwe de me hal kiriye nav Kurdan da. Mesela ez niha hem soranî karim bipeyvim hem kurmancî karim bipeyvim. Bes zazakî kêmasiye ji ber ku ew jê hevalên zaza zêde namedanîne yê heyên jî kurmancî dipeyvin. Lê em gelek hesasiyet an jî giringî nîşanê didin ku wextê em bihev rabin kes zimanek dî qise nake. An Swêdî ye an Kurdî ye. Eger ji hev du fam nakin wê çayet karin bi Swêdî alîkar hev dibin. Lê kes û tiştek dî jî me gotiye yê kurmancî bipeyvî yê soranî bipeyvî ku her yekî ji hev du fêr bibin. Vê meselê me hal kiriye. Mesela hevalekê me heye endamê komîtekargerê Xelkê Silêmaniyê destpêkê de ji kurmancî qet fam nekir. Lê nehe gelek nivîsên me ji kurmancî vedigerine soranî. Wextê me projeyên me bu Kurdistanê hebû me li Kurdistanê hem Silêmaniyê hem Hewlêrê hem de Duhokê me semîneran û kursan amade kir. Pirsa diyalekt bû me qet nebû problem. Ji ber ku ew bingeh me ji rêxistina xwe de hilgirtibû. Ev kar û xebatekî bi rastî gelek giring e hem Yekîtiya Jinan hem federasyon vê çêkir. Ez barim mînakek dî zêde li welatên dî li Ewropayê tune bes federasyonan awa dikin federasyonên welatên dî de jî ez barim ew jî aynı struktûrê berdewam dikin. Ji derveyê vê em gelek kurs û perwerdeyên ziman amade dikin ji bo endamên xwe. Ser mesela ziman jî bi mamosteyên zimanê zikmakî bi wan re hevkariyekê baş em dikin. Gelek projeyên xwe em bi wan re me bi hev re kar kiriye. Hûn zanin ew zimanê zikmakî zarokên Kurd yê ku diçin dersên wan ew nêzîkê wan in. Wextê projekê me çêdibit, karekê me çêdibit em bi wan re kar dikin. Bu wan zarokan re em rojên guftugû, rojên münaqeşe amade dikin. Aynı wextê de yeme em her sal havîngeh çêdikin. Bu çil kesan day û xort. Bu van havîngehan da havînê hefteyek van havîngehan da hefteyek xort bi hevdûra bi zimanê xwe qise dikin dibin heval dayîk wesan û dayîk û xort bi hevdûra aynı wextê aynı zimanê Kurdî re kar û xebatê xwe, lêyîzên xwe, stranên xwe, govendê xwe bi hev re dikin. Yani ew kar û xebatê me gelek mînakek baş bûye bû rêxistinên dî yên biyaniyan li Swêdê. Ewane ji me mînak dilgirin aynı tiştî berdewam dikin. Wek dibêjin gelek popüler bûye ev karê me. Nêzîkî 25 sal zêdetir e em bêkarî bi vî awayî berdewam dikin. Her havîngehê xwe de em însanên ekspert zana davet dikin, gazî dikin. Tên ser hindek mabetên meselên civakî qise dikin. Elbet ew bi zimanê Swêdî ye. Bes piştî wê wextê em nav xwe de dibin
de zamanı zikmaki em berdewam dikin. Şevên me yê taybetî, rojên taybetî, Newroz, Bîran Nehlepçe, Roja Ala Kurdî, Roja Leyla Qasim, ew rojên taybetî wextê em dikin, em piranî di zimanê zikmekî çêdikin. Ew ferq nake yê ku kurmancî tê, kurmancî dide, yê ku soranî tê, soranî dide. Tinê zehmetiyê ku em dikeşin nivîskî de hûn zanin em yê ku Kurdên Bakurê Kurdistanê em tîpên Arabî nizanin. Bes her çarpazça Kurdistanê jî tîpên ewdî zanin, Latînî dizanin. Ez barim ew zarokên ku em bêjin biçûkin bi me re bi diya xwe re tên beşdarê kar û xebatê me dibin. Ew zarokanan li wir dibin heval, bi hevdûra zimanê zikmekî dipeyivin. Bi hevdûra stranan, fêrî stranan dibin, çêrokan dibin. Ez barim yekîtiya jinan jî, federasyon jî wekî dibistaneke ji bo Kurdan li Swêdê. Gelekî baş, sihir spas. Bênerên hêja pirsên wê xweş hene baş me re tên. Lê bes ez ji va çend pirsê xwe ez xilas bim, ez ji mêvanê xwe yê hêja bikim. Piştre em ê werin li ser pirsê we bisekinin û em ê wa pirsên wê girîng û xweş ji her du mêvanê xwe yê hêja bikin. Guher Xan, wekû me gotî, tu ji Kurdên me yê Ermenistanê û wa zimanê te Kurdî pir xweş e û tu ji malbateke wekû me gotî malbateke rewşenbîr û hunerî û hezkiriyên zimanê Kurdî û netewa Kurdî ne. Hinekî ji kerema xwe teşmere li ser awayên ku Kurdên me yên Ermenistanê xwe fêrî zimanê Kurdî dikin û çawa dikarin xwe û zarokên xwe malbata xwe bi vî zimanî ve bi vê netewa me ve girêdayî bihêlin. û tu dikarî nav re jî di hinekî ser dengibêj û hunermendê mezin Reşîdê Baso bavê te û bavê me yê jî helbet tu dikarî rola wî di malbatê de bilê. Gelek spasdarim min ê bigota berxwedê ez spasdarim ku dê û bavê min eqas Kurdperwar bûn û edeba wan e çi qas girîng. Ez carna zarokê xwe dibêjim xwendina bilind ya dê û bavê min nîbû, bes edeba ew didin baştir bû. Mesela tu cara bi dengekî hêrs min nebîste tu mecbûrî Kurd bî yan ew qas tiştên baş çêdikirin bo me zarokan. Mesela mala bavê min dûrî mala kalkê min bû, mala kalkê min dorawî malbatên Kurd hebûn. Erebî Şemo remetî cînarê wî bûye, Hecê cindî nêzik bûye, Efoyê Esed, Susîka Simo û gelek cara mêvanê me dihatin ew dengbêj, nivîskar û bi borînarên xwe te rast negot mamê min koma reqasa ev kirbû êrêvanê yekemîn sala şêstî. û bo wî koma Guher Xan bi goya sema reqsa yanî ya reqasê. Nana te got dengbêjî ew dengbêj nîbû. û mesela ewan reqasên wan e carna me jî dibirin kengê probê wan e hebûn me diçû. Van tişta hezkirin çêdikirin ev me. Kalkê minî remetî ez nimûnekê bêjim ew zarok nevî wî pir bûn. Ew nevî wî yê ku stran yê govan taybetî. Zêde zanbû tiştek diyar dikir. Em zarok bûn me fehm nedikir. Me bo wî xeletekî ji kalkê xwe bista me rû nişt stranên Kurdî hê zêde hemîn dibûn. û me xweş dat em diçûn mala kalkê xwe cînar dihatin. Mesela neka dawata jî çênabin ew stranên govên. Bes wê demê eger mêvan du malbat kêleka hebû strana digotin govên digirtin. û her êvar
کلکی من جکوم کو جی روی بو جوالد هر ایوار کلکی ما سرولاد گلی دکر از گلک دشم کو وان گوتنن کلکی من وان چیروکی وی منن ویسیا ایرو امچی مزنن هر تش سری مدن مایا بس او جواک کو کلکی من چه دکر جیناری وی دهاتن زاروکی وانا دهاتن ایواره کلاوه مالا کلکی من کلاو هبو کلاوه کردی هبو و همی ارده رود نشتن و همی هیویا وان چیروکا بون کلکی من دکوت باشه جینار دکوتن هس کرن چه دبو بو مزاروکا من پر دخواست زو هر جر هرن میوانه کلکی خاله ما اوان جواکا مخاش دهات او ما کرد بونا خواه نوانا دید مربات رما ارمني بون و ارمني جي قسم هز ندكرن اجز بون هبو من دخواست بچه نف كردمه و اوان شوارو كن كو مربات چه دكر جيناري وانا كرجي توب دبون برخواش در باز دبو او نف ما هسكرن چه دكر او نف ما چه بجم مدخاز زيده بزن با سر ولد لما قال كما چرنا مدوکوت کالوت نوستی هر شب سروالات مگ گلی خد کرد مرد گفت قدا شیری وکه اگر اون نخوازد گفت درکن اشچی ورد ویشم دبستان واتن ام دبستانی ونه براستی مزنه ما دبستان ما بون مزنه ما او زنستی سروالات سرچنده کردی جوانام آمد بیست وسترانجی تایباتی باوی من تم سترانه دکود برای منی رامتی جی برای من دندلوان او جی ایرو هنرمنده که نبودن که او جی از تم نفسترانه بو از تب هر دو برای خواه حتی 10 سالی جی بد از رادزم من تایباتی تواند خواست لما اونا چیروک گلک چیروکی خوش مرا گرید کرد من درنم دایکا خراد گود نه تنهایی که لکم برای من بند هس کرن چه دکرن اوان البت تشتاکی نگرینگه بس وان فاکتورا هس کرن چه دکرن و او شواروکن باجار ایریوانه یه رقاصی یه استرانه نویسکارا هلبستن خواهد ملاد دان ناس کرن او کردمه نبودن وان تشتا ما هف گرید ده وان تشتا ناف ما هس کرن چه دکر بو چنده کردی سازی مثلا خارنین کردی بود هر اگر میوان دوهاتن تبیجی شرم بو خارنکی ملاتکی دن دایکا من بو میوانی ما بو تایباتی میوانی ما کرد بون و دایکا من تبیجی شرم بو خارنکی دن تبی خارنا کردی با وان گلک فاکتوری نسا هنه کو او کردبونا ما باش دا پرستن نو ما او راه ما دا هسکرن بو زمان چنده کردی هر تشتری تاریخ کردی جی و ام حوجه ولاتی بون و کلکیمه جی دترسیا تایباتی کلکیمه اری باشه باوی مجی بس تایباتی کلکیمن دترسیا ام بحالن امش کردبونا خواه دور بون و تم شیراتی وی بون از گلا جراتشم خازیر که دیسا چند سال ساق با ایرو پیوی هشتخا من هر گوتن نوی هر شیرات جیروکی وی بنویسا بوان شیرات و جیروکا ما کردبونا خواه هسکر ما زمان خواه خادی درکد بساجی چنده خواه و از ایرو لألمانیا دوینم از گلا جرات ویشم هون سالک 2 ساله هون هاتن آلمانیا هون ایده خواه دوری چنده کردی دگرن لی اگر واجه ما کردن سوویتن باری با وای چی بگره ما ولاجی ندیده بو بس ما هز دگر هر تشتی کردی و از گلا جرا نف مرباتن ما کرده کاریم نسا اس تم ده چی مرباتن ما کرده و اگر از دوینم کردی نخوازن و
گازنê xwe serkirbûna xwe gela care ez dibîm zarokên gênc dibêjin em şerm dikin ku em Kurd in. Ez hêçîv dimînim. Ez dibêjim çi cudabûn heye nav te û mesela Çînarê te, Almanya gelek milet hene. Ew zarok fehm nake wekî em cî miletekî wek Almanin wek şermînîne. Şerm ew e ku em welatê xwe naparêzin, dewleta xwe ava nakin. Ay ew şerm e. Bes Kurdbûn, axaftina Kurdî û xwenezkirin da nav milete dewletên din eva borca me ye. Mesela gela care bajarê me de projeyên baş hene taybetî zanîngehê bajarê me de çê dibe û Alman dixwazin xwarinên me, helbestên me, cilên me nas bin. Zimanê me fehm cî nekin, bes dixwazin axaftina me nêzik nas bin. û ez pir kêfxweş dibim eger ew tiştekî Kurdî dibêjin. Ewa herî baş e. Carek wisa çêbû jinekê me ji Rojava bû, ew aprêx çêkirbû bêgoşt yê savar bû. û jinek hat got ez her sal têm bo vî xwarinê. Got ez zanim wekî ev xwarina Kurd e ya ez her sal têm bo vî xwarinê. Ez pir kêfxweş bûm. Min got eger bi van tişta me hez kin, dibe em xwe Kurdbûna xwe em cûrekî bidin naskirin bo ew me hez kin. Şikir îro zanîngehên Almanya roj bi roj, sal bi sal zêde dibin zarokên Kurdî. Ev serbilindayî ye. û evan zaroka eger dûr diçin hevek ji civaka me, em dayîkê Kurd gunê me ye. Gelek malbata te ez dibînim, naxwazin zarokê wana mêvan herin tev mesela malbatên Kurd. Ev kêmasîkekî mezin e. Dibe zarok mêvandarî dûr nemîne. Zarok malbatê Kurda jî gelek here. Erê malbatê miletên Ewropî jî nas bin, kultura wana jî fêr bin. Bes em xwe ji civaka xwe dûr neylin. Em zarokê xwe dûr digirin ji milet. Ji wî derecê jî dest pê dibe serbûna zarokê me ziman û çanda Kurdî. Em dê û bav dibe em xwedî derkevin zarokê xwe. Em nebêjin bira nevîne nizanbin kêmasîkekî mezin e nav Kurdê me ji kêmasiya xwe şerm dikin. Dibe kêmasiya xwe tu bidî rastkirin. Lê malbatê Kurdê me ez taybetî navkarê xwe dibînim, naxwazin kes bizanbe. Gelek care zarok re lazim e ab, xatî, med. Bes malbat ji hemî dûr digire. Man psîxologên Alman bi xwe dibêjin zarok nav malbat mezin dibe. Tenê kêleka dêbav mezin nabe. Ev miletê Alman dibêje. û em Kurd jî xwe ji malbatê xwe dûr negirin. Zarokê me nav civaka Kurdî zimanê xwe xwedî derdê. Em tenê çardîwarê xwe de ev zarok Kurd nakin. Ew zaroka Kurd gere nav Kurda jî mezin be. Bo hezke Kurdbûna xwe. Eva fikrê min e. Guhar Xan birasî te xalên gelekî giring gotin li ser rola malbatê di perwerkirina zaroka de. Te got tu û xweberayê xwe hûn ji bavê xwe, ji bapîrê xwe, ji pêrka xwe, ji derdorê xwe hûn fêrî zimanê Kurdî bîn. Ne tenê zimanê Kurdî, hûn fêrî hezkirina zimanê Kurdî di lehiyê we de, di ramanê we de, di hestê we de hatin şandin. Ev jî bangekî me ye ji gelê me yê Kurd hemûyan re. Em nabêjin zimanê dî, fêrî zimanê dî bin. Bila hûn fêrî hemî zimanê
جیهانی ببن اف تشتکی گلکی باشه و دولمندیه سرکفتن جی بله بانگا ماکو بر وی زمانی را و زمانه را ام زاروک خواه فیر زمانی کردی جی بکن وی گلک باش بی سیران خان تو جمیزه درباسی پارتی کردی بی تو حتى وكان هاجي عندما سركي تيدا وجبر في خارجي وكو ما ديار كري دسبيكي دا تبنشاو بي كتي زندانا دا وجبر صدما في تعداري التهاتي كرن هر چار پارچه كردستاني غراي والسويد والدبرندجي لها دما ام جدا بپرسن ام بيجن سياسيين ما كونبان ما يكرد دكارن حتى تشرا دهي باندورا خوا الجل ما يكرد بكن وحتى تشرا دهي وتشاستي دكارن زمان ما كلتور ما چاندا ما جي وندابيني بباريزن وقتی خوشکا گوهر کسی کر گلک تشتان اینا بیرامن جی براستی سپاس براستی او پرسین گلک گرینگه مرو شوه که دم نکاره همیه قصه بکره بپیوه همه هستی خواه بین زمان براستی درد کلی من وی علی دا گلک گرانه از تنید خازم بری در باسی پرساته بم تنید خازم تشتکی میناک نشانی بدم جیان آخر وکی خوشگا گوهر گوتی من از وقت مازن نبوم من لی İstanbul'e siyaset kerim vakti ketim nav kar u xabati u xandekar bum nav siyaseti Kurd bunamın gelek behiz bu bes min zmani Kurdî nezanî من فهم دکر بس نکاربم باخبر به زمان داغکران را من سیاست خبر دوام دکر لی وقتی سال 85 هاتم سویدی من نکاربم کردی باخبر من وقتی دیتم جواتی که کردی بپیدی gelek derse ketim hatta یک هواج مرا گوتی که گو سیران حتی تو فیری کردی نبو از بتره قصه نکم او چو گلک چو زورامن من بخود که پروبلمه که من گوتم از کتیم ری جبو پاراستنا مافی کرد و آزادیا کردستان لی از زمان خوباش نزانم بو من yani şermeki mazın براستی و وی سالی ده 85 دا me komela jinin Demokratik Kurdistan avakir وقتی من دمازران جیوینا یکمین دا من Türkiye aftına hobi Türkiye kir. Bes sala di haşte şeşe min bi Kurdî afet. Hamı acımay man şok bu. Gotuna vurta vakır bu. Bes min şkore kir vazifeye yani berpirsiyariye divi ez zamanı kabuzan. Ama yani her Kurdeki her Kurd pervereki berpirsiyariye ki mazine ku divi zamanı kabuzan. Bu zamanı kabuzan. براستی کرد به کرد را دوی به کردی بیلی لی مخابن از تشتیک دی مینا کردم مثلا کچامن وک مینا کچامن من پیرا کردی آخر به کردی مازم بو دما از پیرا کردی پیویم مهندک تشتان از ترکی دی فکرم کردی دی پیویم خلط دی او کردی دی فکر کردی دا آخره وجه خلطیه من پیدا دکر وقتی که روزه که میوک میناک من گوته و جیان زو عجله بکه امی ترم براوینن من ترکی فکریم او کنیا گوته ماما تو تروریستی مگوتما گوته تا گوت از امی ترم براوینن من گو از چی بیجیم گوتی مرو نابیجی ترم براوی مرو بیجی ام ناگهن yani farkı kime gelip mazın bu bir alida ve cenabber ama Kurdim Bakur brasti ve alida em gelek zayıfın zayıfı ama em gelek nizam çima hezb Türkiye diken eri
لوی دری ام نکارن زمان خود پیون بندستن تعده هیا همه تش تمام قبول دکن لیل اروپای پلیسین ترکان اسکری ترکان پایمنن yani دوی ام جوی پیشک شرم بکن ام هندیش دسته ما به کرد به کردرا کردی بپیوه حتی کو مجبور نبی ل مخابن ليكتير جنان دافيت شتي مجالك مناقشات كده حتى وصامبوه كو مثل ام بجن اگر هندك تركيب بيفن بزانن كو استم يعني ده بجن سنه كان سيرانته يعني براسي مرو ببه جندرمه سويت يعني زمانه دوی تو هرتن بیجی کو سنه کن کردی کسا بکن وایه از نواستم حتی روزی که جمعه گفتم که جادی از دیج درکتم من گفتم خواهشاندنه که دا ام خواهشاندن دکم برانبری حکومت ترکیه دستورمه دا باندرول هیا دیجی حکومت ترکیه لی bu bandrol girtine Türkiye kısa diken. Acı dici derketim, mugoti Suudi derbazlığın dibinin kayıp belki dibecin havana Türk'ün. Çima hün Türkiye kısa diken. Gotun ya tu gelek nijat perest buyi. Mun gotum ez nijat perest. Hatta ku hün kurdi kısa neken ez duvara nameşim. Yani dve hün piçek karu xabatı kode dürüst bide. Em sen mesela Kurditi karken diyor em zamanı kom peyve. Hani av mesela problemi me kişi ki me mazın nav rexistun u partiyen me taybeti ye Bakur. Kudem Bakur de heye ku em ve çıkışlara mesela kriye dibejin ku Ofti ve rehne dike dibeji çima Kurdi kısa em Kurdi feri ne bun hükümete Suudi ne hiç em bindes bun dagir kere bu اللي سويدي شو سويدي أنا أو بمن أزوي سببي خد قبولنا كم بربشاو ناقرن جبكو أو سبب لبرنماية لدياسبورا نماية دوي أم ودرباز بدن دوي أم براستي بدلسوزي بكورپروری خودی زمانی خود درکبن أو برپرسیاری دیکه سرملی partiyen siyasi سر رخصتنین دموکراتیک دوی ببین شرط خواهی یکمین ناو کار و خبات خود تنه زمان کردی کی جا دیالک ببه فرق نکه بس دوی او گرانی ببه جیوین این خود کمبون این خود کنفرانس خود دوی زمان کردی به از وکی سروک اکتیا جنان هاتم Almanya'ya bu konferanstaki diaspora ام جن دوسه کس بون لی مخابن او سیاست مدرم زاناین ما مزنین ما همه کی درد کت اخفتن اخو به ترکیب کرن وقتی دور هاتمن اجی رابون جن جیتنه bu civatte da من جی گوت سلاو civatta میران همه او بون شوک بون o mugut xuyaye hün hatine ve deri serpirsa diaspora Kurdi bipeyvin bi zmanê Tirkî. Ez jî vê fam nakim. Ez çi yani du bil morale. Elbet ev bu münaqeşe. Lê yani wê derê min ji xwe re berpirsyarî dît ku ez li wir bêjim bînim ziman. Ew kêmasiyeke ew xeletiyeke. Divê bervê dibêjim ya divê mirov bibe polîsê zimanê. Mısır ve vazife kiriye salane ve berpisyare kiriye hinek caran karınç münabejin ki valla Kurdiyata ji xalete Kurdiya min xalete li ez bivê Kurdî ra Kurdî dipeyvim eger xalet bijî vekî Kurdên Anatolyayê Kurdên Konyayê Kurdên Maraşê Kurdiya wan Kurdiyeke taybetiye bes biniyete Kurdî ve Kurdî ra daxilin wextê tercüman dixazin Tirkî naxazin yê ku Kurdê Bakur dixazin ku wê Kurdiya wan fam bike ez bi wan bi rastî serbilindim wan takdîr dikim berwê
Ez varım kar û xebatên xwe de yani partiyên me yê siyasî û rêxistinî civakî ew wazifa xwe dikeve ser milê wan wê bi tam bi cih nayînin. Yani divê cidî ser bisekinin. Ew mesele bi xwe bikin prensîbekî, pirsekê ku êdî ser ziman bisekinin. Siyasetê xwe bi zimanê Kurdî bike. Tiştek dijîye mesela lêkolînerdan gelek lêkolîner ve semînerdan ser zimanê Kurdî gotin ku em sinyal didin ku zimanê diyalektî kurmancî ber bi mirinê diçe. Ji bo çi? Ji bo ku got li malan li siyasetan de kurmancî nayaxivin. Bi rastî Bakurê Kurdistanê de bi rastî taybetî mintika Amedê wandan de yani Kurdî zêde nayaxivin. Tu diçî Amedê herkes xort û zarokan we di wana Kurdî fam nakin. Ev kêmasiyene hemû berpirsyarî dikeve ser milê dayî bab û partiyên siyasî û rêxistinên civakî. Avanı divê van karane bi rastî van berpirsyariyên xwe bizanin kar bikin. Ziman çi qas pêş ve biçi Kurdîtî nasname Kurdperwerî jî hindir pêş ve biçi. Wekte gotî mirov zimanê xwe fêr dibe Kurdîtiya mirov xort dibe. Li Bakurê Kurdistanê çima Kurdperwerî zayıf dibe ji ber ku ziman zayıf dibe. Ew rexne ez karim van salên dawî de Kurdên me yê Rojava me rexne dikirin yê Bakur digotin hîn gelek Tirkî dipeyvin. Bez van salên dawî de em dibînin ew jî Erebî gelek dipeyvin. Yani wan êdî bi rexne kiriye wana bez bi rastî yê herî ku dê teqdîr û bilindiyê Kurdên Rojhilat zarokên wan eger bala we kêşa be zarokê wan bi hevdûra Kurdî dipeyvin mesela zimanê Swêdî napeyvin wextê bi hevdûra bin. Li yê me yê Bakur bi hevdûra zimanê Swêdî dipeyvin Kurdî napeyvin. Eger bala we kêşa be. Nizamin belkî min gelek dirêj kir. Na te gelekî xweş kir bi rastî tu jî xalên gelek giring gotin li Seyran Xan yani tiştekî gelekî giring te got heta ji berî heştî û pêncî jî te nekarî te nezanî tu Kurdî biaxivî heta ku hevalê te jêrtere gotin kirme çima te neaxivî te axivî yani niha mil temenê te nêrî û me heştî û pêncî nêrî tu tiştî sih salî te xwe fêrî zimanê Kurdî kiriye. Ev çima te dê me dibêjî ku mirov dema bibe xwe fêr û zimanê xwe bike temen ti cara nabe pirsgirêk di navbera wî û fêrkirina ziman de. Ji ber vê yekê dîsa em dibêjin miletê xwe Kurd çi kes hewe kîj hewe werê çi zimana biaxivê bila biaxivê xwezî em Kurd li hemî hêlin cîhanê em hemî zimana biaxivin em êş û janê xwe em xweşî û nexweşiyê xwe bi zimanê xwe bi hestê xwe bigihînin gelî cîhanê lê tenê em dibêjin xwezî em fêrî zimanê xwe jî bibin. Dîsarê em bijin bînenê me hêja hol me temaşe dikin em gelekî kêfxweşin û pirsê we jî em li ser bisekinin lê ez ê niha tenê pirsekî me dawî maye ez ê guhar xan bikim piştre vê ca ve pirsê we li cem binivîsîne em ê pirsa ji her du mêvanê xwe bikin. Guhar xan belê tisavî wekû me gotî ev ji sala til Almanya dijî û tu em de ziyar bî lê vê de te mixabin te nekarî tu bi karê xwe bawernameya xwe kar bikî ji ber vê yekê tu wergerivanê tu tercemanî wek hûn dibêjin bi çar zimana Kurdî, Rûsî, Almanî û Ermenî. Belê Ermenî. Em dikarin bis vê pirsê ji te bikin heta çira dihê te kariye wekû wergevan wekû ku gelek pêwendiyê te gelê Alman re hene heta çira dihê te kariye ku tu zimanê me yê Kurdî kultur û folklor û çanda me yê Kurdî wa bidî nasîn û te kariye tu hinek Alman jî fêrî zimanê Kurdî bikî.
من بۆ خۆم نا بەری چەند ساڵ هەیە ڕەمەتی نەمر سەید گەباریژی ساخ بوو ئەو بەژارێ من دمە بەرێ کۆمەڵێ me کوردی یەک بوو و بەڕاستی تفەقێکی باش بوو و سەرێک میوانێ me ئەلمان gelek bûn min bi xwe jî gazî kir kermendê xwe yê parêzger bûn û gelek mamosteyên hêjayî bajarê me textû gelek mêvanê me Alman hebûn û ewana dûra masê me rûniştbûn û rehmetî Seîd Gebarî jî ceme bû û yekê Alman got ey hewar xwe ez hexaftina te tewî dibîm pir min xweş tê û Seîd Gebarî got eger tu zû zû bî tê fêr jî bî zimanê Kurdî û ew jina Alman got beş ji we girêda ye ku em fêr bin zimanê we dibe hûn me ber bi xwe bînin wek ev cejna Newrôz bû bawerim got dibe hûn gazî me bikin bi rastî me xweş tê em nasnînin zimanê Kurdî bes em gudar dikin bi rastî zimaneke pir xweş e û Seîd Gebarî got eger ew te xweş tê dibistana Kurdî ava kin bajarê me de bo ne tenê bo zarokên Kurdî wisa jî bo Almanayê ku zimanê Kurdî dixwazin ez ev çima gilî dikim ku dibe em bi xwe bidin hezkirin bo zimanê me fêr bin em bi xwe wana ber bi me bînin erê nav Kurdê me ez gele cara rexne dikim Kurdê me dibêjin jiyana Kurdî xweş e em dibe biparêzin ev jiyana Kurdî ez dibêjim kîjan nevjim jiyana Kurdî dibêje dibe Kurd erdê rûne ez dibêjim bes di Kurdistanê erdê rûnişte lema rewşa te xirav bûye tu nikarî Almanek re bêjî warê mala min em erdê rûnin nan bixwin ev ne jiyana Kurdî ye ev jiyana ew Kurd e yê ku rewşayê xirav bûye nav me bûne arîstokratên me wek malbatê Bedirxan bûye û gelek ne tenê malbata Bedirxan ez dibêjim şer me em miletên mesela ya min miletê Alman em bêjin Kurd jiyana Kurd ev e min ê pir bixwasta malbatên me Kurd e maqûltiya Kurdî bidin naskirin ne ku mesela em carekî çûn tev polîs bû û organîzasyona yê ku tev gencak re dikin herî xwenzena yûkin em çûn malbatekî û isa bû gere me demekî dirêj rûne beş em rûniştin xwarin danîn normal em xwarin naxwin bes ev jina Alman got ez pir çîme werin bixwin bawerim xwarinê we Kurdî xweş in em rûniştin û ew kevaniya malê ne çatar ne kîr tiştekî danenî bû xwarin danî bû got em Kurdî em her tişt natûr ez cem me ez pir ecê mam min şerm kir jî min got bes herî xwîşkam çê nabe eva Alman e ne jina Kurd e got dibe ew bizanbe Kurd çi dijî min nizanî çi bikim lema ez zanim paşê ew Alman wê ser me bikene ez dixwazim Kurdê me re bêjim ez nakenim ser wan malbata ez zanim rewşa miletê min li welatê baş nebûye mesela Kurdê me Ermenistanê çi bêjim van tişta tunebû nav me maqûlî hebû nav civaka me bes navka ev nêzîkî 20 sal ez li Almanya dijîm ez miletê xwe nêzik nas dikim ez carna dîşim ku Kurdê min dibêje ev jiyana Kurdî ye ew ne jiyana Kurdî ye ew jiyana bindestiya Kurdî ye em hatine Ewropa em dixwazin ev miletên Ewropî me hez kin em xwe maqûlî bigirin bo evan mileta miletê me bi çavek baş binêrin em nabêjin ev jiyana Kurdî ew ne jiyana Kurdî ye
ئەو ژیانە بندەستی بوویە و ئەم هاتنە ئەوروپا تایبەتی وڵاتی دوێشم کێماسیکێکی مەزنە مەڵباتێ مە کوردادا زارۆکی خۆ ناهێلن تەف ملەتێن ئەوروپی پرانی تەوەرە بە تەف تورکا ئەف کێماسیکی مەزنە تەن زارۆکی خۆ ناف وان داگرکەرە تشتێکی باش te nekarî bidî fêrkirin. Ewropa şanseke zarokê te serketî bin. Bes ew jiyana bindestî tu bêjî ya Kurdî ye, ew ne ya Kurdî ye. Destê Kurd min nekete ew jiyana xweşik, ew jiyana maqûl. û îro em bêjin ew jiyana Kurdî ye na, ew jiyana bindestî ye. Em dixwazin miletên Ewropî zimanê me jî fêr bin, me hez kin. Dibe em jî xwe serkeftinê bigirin. Çawa min hêşka got, ew Alman guder kir got pir xweş e ez dixwazim em bi xwe bidin hezkirin. Em nikarin bêjin werî me hezke, werî piştgiriya me bigire. Ew salên ewlîn berî 15 sal bû. Min ev Almana nikarî ser zarokê me, ser Kurdê me zêde xeftin çêkire. Lema wî demê zarok pir kêm bûn yê ku xwe xwendina bilind didin. Îro şikir mala Xwedê. Zanîngehê Ewropa sal bi sal zêde dibin zarokê me. Ev naveke serkurdbûna me. Dibe ew malbat taybetî dayîk zarokê xwe nav edeba wî ew zarok dibe femkekî mecbûr xwendina xwe berdewam bike heta esteka baş here. Lema em li derve xwe didin naskirin, xwe didin hezkirin bo piştgiriya miletê me welat jî çêbe. Em tenê nebêjin Kurdbûn, ew Kurdbûn gere hêdî ber bi esteka baş here. Ev potensiyalên me diasporê gelek in. Bes kar nakin bo serkeftina miletê me. Em dibêjin ziman, bes kêmasî ne tenê asîmîlakirina ziman e. Ez diçim malbata gela cara se ecev dimnim jinê me Kurda hirmetin wî malbatî. Eger em dibêjin civakekî baş, civak dest pê dibe ji malbat, civak dest pê dibe ji dayîk, eger ew dayîk rihê wî, jiyana wî hêsab e, wê edeb jî baş bide. Eger jinekî bextreş be, bawerim dema wî jî nabe û gere bi hewas be. Min ê pir bixwestem mêrê me Kurd hevekî zêde hezkirin û hirmet bidin dayîka Kurd. Bo ew dayîka Kurd nav hezkirin zarokê baş mezinge edeba baş bide. Min ê ev daxwaz her mêrê Kurd re bigota bo eger dixwazin civakekî baş hezkin jinê xwe, hirmet bidin jinê xwe bo ew jin jî ew perwerdariya ziman jî wê bide, gelek tişt wê bibe. Nav hezkirin zarokên baş mezin dibin. Hêvîdarim mêrên me Kurd guder dikin û hevekî xwe bigûrin. Lema ev gelek tişt edetê me vegirê de ew şaşîn mêr û jin e. Dibe em hevekî edetê xwe jî bigûrin û ew rabûn rûnişûna malbat e. Em Kurdbûn bes em bêjin edetê me mêr û saye, jin û saye. Erê em Kurdbûn biparêzin, jin dibe naziktiya xwe xweke, bes ew jin gere nav hezkirin û rêzdarî bijî bo ew malbat jî malbatekî sax û silamet û zarok jî nav edeba baş bibin. Rast guharxan û li ser vê gotina te gotî ya li ser Alman birastî dema keçika miniya mezin zaroka wêzkê wê de bî keçik bî got lê de got dema keça te çêbê destpêkê de wê fêrî zimanî Kurdî bike ji ber ku hûn Kurd in ku ji ber paşa rojê de bêje ev keçik wê fêrî zimanê dema bikeve gulîstana zaroka de, dema bikeve dibistanê de wê fêrî bibe
كتكام نزلاني خو هلبت امي ولي بكنج بر امجي سر حسكرنا زمان مزن بيدا نها كتكاوي 4 سالونيفا ودما شو جولستان ازارو كبار نتزاني بالماني باخذه ما مستوي باكر دياوي بابي بو افزاركا كمينك وهاتي جولستان ما ونزاني بالماني باخذه شما هو ولي كريا گمانه ام کردن و بلا دسته که فری زمانه کردی ده بجدا مات وگره مال جانا ام حرکه پر دکر ام بجن شانیا ناوی شانیا ام المانی پر آخبن بجن نا المانی نا المانی کردی کنداگر بلستان ساروکا المانی بجن از کردن و کردستان تازه نزانی با آخبه بجن مارکانی کردستان بجن دورا یاد کردستان دورا ما بستعمل يعني زالي كو أفدر لولاتي ويا زالي كردستان دورة ولاتي ويا هي بس هلبت دما مازن بي أفتشتي بير مازن بن وأسبه فيما كو أفزارو كما يعني سرفتشتي فير ببن بردم ورده ببن والصبا نوين بهرتن أسهل دميش كتشكاخوا وزلامي أبجيب خزي زاروكي وزاروكي وهنا خزي زاروكي ويجوار بيلي أبجيب خزي زاروكي وتسرفي أستي من شقاوي باجبي نها ام برسي من بداوي بي نها هردو ميواني ما خانمي هجا امل برسي ميواني تمشاباني خوا بقرن و ام سباسيا حميات كن نمازا هوانا ما هجا ومان خان براسي ومان خان قلت فرقي كرنا بيجيس ريزدار سيران خان ام توا دكارن دیاسپورا زمان کردی دا عالی زانستی و فلسفی دا پیش بخن و بهز بکن سران خان افرشتریا باز جبو لمام براستی از حیران لمانم گله زمان بله زمان براستی خورتن ما yani prani gelek jirji hatine hevidarım hem jwe minak bigirim kurt perverek heja u kareki gelek heja dike Yereste. bu bavriyamım ev mesele vekme peyvin her duji gelek caran da jimegot mesela zamanı kurdi heskirin u heskirin bu felsefi peşveçun giredayı همه برپرسیاری همه شخصانه هر شخصی هر کردک دوی برپرسیاری خود بزانه کوش خوره بیریار بده بیجو کو پیشتی نه ازی به کردان را به کردی بپیوم ازی گرانی بدم زمانی خود لی برپرسیاری دیکه سر ملی ریخستنین جواکی دیکه سر ملی وک من گوتی ملی پارتیین سیاسی هزین سیاسی و سرملی دای باوان و رخصنین جواکی داد دوی مروکاری گلک کارو خواتین هجاب که سر زمان کورسین هجاب که گلک انسانین مهنه زمان زانین مهنه مروکاری جوان پیدا بکه ماموستین زمان زکماکی هنه مروکاری بوان را کورس که و تایبتی جی مرور دوی ری بده گرانی بده وان کارو خواتن دا بیشتر بونا خورتن و جنان یکو نو هاتنه نزانن بس مرور ری بدوان امکانان حاضر بکه خورت وقتی تین فیری زمانی دبن و هف دورا دبن هوال دوست هوال زمانی خود پرتر به هف دورا دپیون پیشتا دبن gelek Türkçen hecahane bu Kurdi nivîskarên me helbestvanên me gelek hecahane ji Türkçen wan ji berhemên wan feyda bikin baveriya min îsal divê em Kurd biryareke bidin bêjin ku 2021 bibe sala ziman sala zimanê Kurdî em divê ser vê xebat bikin vekî kampanyekê bikin ku herkes bikarbe zimanê Kurdî bipeyve ji bo wê xebat bike ez barim rêyek dî taybetî tune yani ew ye divê Kurdek siyaset bizaniye aliyê dî jî tiştek dî jî ez karim bêjim mesela îro Kurdistana heremê Kurdistanê heye Kurdistana ser xewedirê
hükümeta heremi medya evanda ve medya evanda gelektirani bilen her diyalektin Kurdi yani bu Kurdi bu Kurmancı bu Sorani Servan bu sekinin programın koda girani biden ve mesele sosyal medyayı da ve girani biden işte ku ez karim bejim Bakure Kurdistan'ı şu zref gelek krabe لور برپرسیاری دکه ناو پارتیین سیاسی حتی نه خراب بو جین کو از وسال جلمرگی ما وقتی وان سالین چند سالین داوی چوم جلمرگی yani جلمرگی زوزان anda mümkün ne bu ku muru gudari Türkiye bike levi cari vakti ez çum Kurdi ne bu hani ez giriyam brasti revş wasan xrab bu avaji elbet em hemî zanın sebebi çiye gelek xaletiyen partiyan û negrefetiyen siyasi ve tiştekirin bizaneti hat kirin ava politikayeke ku ji bo Kurditiye zayıf biken zimanê Kurdî zayıf biken em divê alîkar nebin ji bo wê tiştê bilakis divê em ji vê tiştê derkevin em Kurditiya xwe zimanê xwe xwedî derkevin û diaspora jiyana Avrupayê jiyana diaspora bû me fırsatekî mezin e imkanên vê derê em kar bînin ku karibin tesîr wan jî bikin tesîr welat jî bikin بله سپاس کرم خان افرز جی ادبجم عینان بهتر اشترایا بینره می رزدار رضوان احمد بجی برزگری که لجم مایا کو ام بدرنگی لزمان خو بنا خدی درکتنا اجبر کت سیران خان تگو از درنگی فیری زمان بله خودی ترس بدابا بله بس او نه تنی پرسمن بو پرسا سیران بو از او پرسا کردم باکور و کردم ازمونا خو بجدید قبلی تا ازمونا خو گو و مجی اجل سر ازمونا تا آخوین فکر نازمان دا مدوی وقت نمونا جبی درنگی ام لیدر کبن باشا انا باشا بله البته ام درنگ من بس چقدر درنگ بمجی وقتی مرو فرق بکه مرو پاش بکه شی خودی در که او جی باشه لوی در وقتی از درنگ ما بوم من وی پناه حسیابم که از درنگ مامه çünkü devrodoramın hamı aynı bu farkı ki mezideti ne bu ya li vakti derketim derveyi valat ditim ku Kurdi de peyve murukar feri Kurdi bebe mun bu hakem asili cennaha ve de misali 85 bu anaha yani baştır eji murukar Kurdistan'ı karı malafala Kurdi bahı yemin kemasiya daybavemin bu belki o kemansiya ve parti ko ve civake ko estedabım yeme bu leve deri ev problem ne Livir keşetine livalatçı eğer muru bu xazı muru karış para bike prensip malafala Kurdi zamanı bu peyve zalke para bu peyve em direkt behsiyat bes cadi cizede direkt ne bu بله بلکه راست ام درنگ بلکه لیدر کتنا بس بلکه امر ری کو پیکا ج نفشنی خوی نور زارو که خارج نوی خورا شکچ خورت می بیرا امشوارا بلکه کاربن ری وکن دا حسانی کاربن فیری زمان و چند ما ببن اوج درسه کی pozitif درخن بله بله دیسا امیل حوالا خویا رزدار ومان خان بگرن گوهر خان بجا افر شو هر دو کاره بلانها امی برای خبدن تا ومان خان دبیجی ایرو هنگ جن الکرد هنه دبیجن دولت جبوما نا پیتویا و کردستان کسر بخدا ما في جنان ناين پرستن اره اگر ما في جنان د کردستان کسر بخدا ناين پرستن
اره اف ماتن هنه دبن زوردستی و سیستمن داگر کرده ده بهنا پاراستن پرسەکە پڕ باش بوو گۆرا دڵی من بوو لەمە ئەف پرسگرێک ئەس گەلە جێرە نەفسێمینەرێن کووردا دەبێشم گەلە جێرە ژنێمە گازنێخا دەکەن کۆ مافێ وان ناتنە نەڤ مالبات نەڤ جڤاکا کوردی بەس منێ بگوتە برە ئەو ماف ji xwe bipirsin ew mav jin bi xwe malbata xwe de çê dike mesele zewaca me zewaca me taybetî ez nabêjim bo hemî îro şikir hene malbatên serkeftî gora dilê zaroka çê dikin bes piranî miletê me hêjî ne gora zaroka ew zewac kê çê dike dayîka Kurd kê mav dadine nav malbat dayîka Kurd xwesî taybetî xwesî em dibêjin jin mafê nîne ez jinim min ez nabêjim ser xwe bes bo hemî eger ez jineke Kurd mafê min nebûye û ez zarokê xwe mezin dikim nav wî edebê dikim wek heta îro zaroka kurîn çê dibe dayîka Kurd şa dibe dayîka Kurd ez bo mêra nabêjim keç çê dibe dayîka Kurd xemgîn e kengî edebekî dide zarokê xwe bo kurê xwe hêzî de maf dide bo keça xwe qas nede xwarinê xweş jî pariyê xweş bo layê xwe dide ne keça xwe em bo kîj maf dibêjin mafê jin e em bi xwe malbatê de hê destpêka avakirina malbat em bi xwe jinê xwe re maf nadin em bîr dikin wekî em cî gênc bûn û me re maf nadin em mezin dibin û dîsa dubare dikin şaşiyên mezinê me şaşiyên edetên me gelo bes nîne gelo nehate ew dem bo jina Kurd bêje ez destpêkim malbata xwe de mafê jine zêde bidim ez destpêkim ji malbata xwe de dayîkbûna keç bi şabûn bi şadî bê malê xwe ez nebêjim lawik çêbû şikir mala Xwedê keç çêbû haywa xile min em ter bidin van tişte em nebêjin mafê jina nîne em bi xwe ew maf destê xwe de hildidin em destpêkin ji zarokê xwe em edebekî baş serkeftî bidin zarokê xwe ku malbat keç be Xurd be hercî zarokên me ne bes em ew edetên berê em hêjî diparêzin perwerde ew wan edeta îda pêwîst nîne em dixwazin civakekî serkeftî bes em dest pê nakin ew serkeftin ji malbatê xwe de em nebêjin mafê jina tune ev ez wek jineke Kurd dibêjim eger ez malbata xwe de mafê jin keça xwe re nedim ez civaka xwe bo xwe nexwazim dibe jina Kurd destpêke guhartina edetên me kevnar erê hilbet berê ez nizanim min welatê de jiyan nekirî ez nizanim hilbet ez başnas nînim bes li Ewropa malbatên Kurd yên welatê ez nasim ez divînim gelek tişte ez gelek cara divînim jina Kurd çi bi xwe keça xwe maf bo tu tişta nede bes lawikê xwe re dide û gelek cara keçê me hê zêde serkeftî ne ku lawik lema dayîk lawik re her tişt dihêle lawik her tişt mafê heye bivîne bizanibe bes keç ne ez nabêjim bêsînor be bes hevekî em civaka xwe de bigorin rola jina Kurd keça Kurd û ew guhartin ji dayîk dest pê dibe
نکوش جواب دست بده به او دایی که یکو کنگی زاروکی خواهی نویدنه برا بچاوکی بنیره و وکهف هسکرن و چه بجم او ادابا مالبات گره سینوری نسا گچ خورد او قس نبه شاشیه جرنا برا میرین کرد نخیدن جرنا میرین کرد دیباوی خواهی دهیلن خواهی در نکن گچ خواهی درد کبن کس نزنه کی جان شیر هلال درده لی دبی ام جزاروکتی وانا او هسکرن سینورا نکن ام جزاروکتی زاروکین کرد ام گره دست بکن او گوارتنن عادتین ما و جواکا ما براستی اس وک نخواش دوینم گله که ماسی ما نو جواکی ما هی عادت گریدایی مالبات گریدایی ام جاوی خواد دادن لی اگر ام یکی تید خازن یک رزید خازن او جمالبات دست بده بن او نه سمینارا واچه دبن او گره جه دست بیکا چه بشم او ادب زاروکا وانتشتا چه بن ام نگارن سمینارا و پرتوکا درخن اره هلبت بوی ین وان کردن ما یکو درنگی من ناکام دست بکن بس اگر ام تخوازن جواکا کردی سرکفتی به او بگوهرتن یکی تی و یک رزی چه به اما البته خواهد وانتشتا دست بکن از دکارم گلک نمونه وارا بیشم هون عجیب بمینن از دوینم البته دا زاروکا بچوک هی نچه دبستن باشه دیزانه واکی او کرده مسلمان اتف کرده ازیدی گره چون حتی نبه گلو اوا جواک نینه گلو اوا جدایی که کرد نینه و ساجی هنه جنن کرده نزیدی یکو دویجن دوری کرده مسلمان مالباته منن نخش و تایباتی جن منن من بخواست از جن ما هوا که خواه بگویرن او ادابا کو ددن زاروکین خواه جه زاروکتی راست بدن بو زاروکی واجی جیانا خواه راست بردوام بکن جواکا من نخواشه براستی نخواشه و گلک که ما سکه که مزنه ملت من رخنه هزناکه اگر کسی که رخنه دکی او جرکی و او ریاکتاوی وک توی حقاره دکی مثلا بو ملت اوروبی رخنه افتشتاکی گلک ارینیه بس نو جواکا من نه تبیجی تا سوسره دکن ام نخوازن که ماسی خواه گدار کن و وانتشتا از جدایی که کرد خوازم نب عده بازارو که خواه گلک تشتا نگره جنا کرد بگویره و پاشه نویجه مافی جنانینه مافی ما دستی مایه ام بخواه دستی خواه دست بکی مالباتا ام بخواه مافی خواه کم دکن برا جنا کرد باش بفکره او کو مافی جناتنه جکوته برا بیر نکن او بخواه قچک شاندنه کنگی وانارا ماف ندنه نب مالباتا گوهرتن دکن اوه نیرینه منه هذه جوهر خار براستي دفي برسوي دجي تشتن قالكي خوش قوتن تخالن قالكي قرن ديار قرن نمازا ما اش قوتني تاش بي بنتا فيم كر قوتت بيني جنا مايا كر بنقها مالباتيا بنقها جباتيا جبر فيا كي دفي جن اللي سر روشتن راستو درست و باش به پرورده کردن دا اوکار به معلومات که درست آواب که خلا دیا هری گرنگ دم اتگو حتی نها مخابن جدابین تا برکه چکرا ده بله يعني بري بدقو دي ما بيركي ما نخوندانا نزانا بندسن في تشتكن مخابن وقو تجي زاني واجي زاني وافتن روجام سربات شر اخبن بهبره
كوجن ما قالك جن ما هي يكو خندبان وباورنامه بلند اللي لو قالك شوى مخابن خدكن بارافان ما في جنة مخابن اندرباسي مالا وابنا بديتي شوى او جدابين دكن دنافرا كتشو كرادا او دكن نافرا حتى خوه برادا جي مخابن خزي افتشتها امجداف بقرن وكما قوتي وامجنا خاب دسبيكي برورده بكن جبر الجن جبر دكردا قوتيا كبانيا ماليا وأباهيا مالية سيران خان ديسا قبلتا بقرن جبر برسا فمان خان كونافانية دبيجي سياسة وروشن بيرن ما حياة إيروجي برجواندي النتوي دست نشان ناكن چپی ویست بیت کرن کو سیاست و روشنبیری کردی برجواندی نتوی بپارێزن و لەسەر کار بکەن. سێران خان. سپاس. بس ez berî wê dixwazim gotinên tamam bikim li ser gotinên Guharxan bi rastî sedî sed pêra me ji ber ku me jî vê derê wan karan kiriye em dibînin kêmasiyan çawa ye malbatên Kurdan da rev çawa ye bes wextê dibêjin mafê jinan parastina mafê jinan maf nayê kesê ra nade mirov divê mafê xwe biparêze mirov xwe bigire ji bo wê jî kar û xebat dixwaze tu kar û xebat nekî li malê danişî agahiyê te tiştek tinebe û piştgirî kar û xebatê jinan nebî û tu mafê xwe biparêzî yani wê çay tu berpirsiyarê xwe jî nagirî adê jî parastina mafê jinan qet rojekê asteng nabe ber parastina mafê Kurdistanê azadiya Kurdistanê bilekis dibi quwetek însanên zana însanên ku karibin mafê xwe biparêzin mafê xwe yê netewî jî biparêzin yê ku mafê xwe yê şexsî bi zanetî tu biparêzî tu dê mafê xwe yê netewî jî bi zanetî biparêzî tu dê bibî quwetek ji bo wê kampê tu nabî asteng ev yê ku we dibêjin wextê mafê jinan nîne hêj Kurdistan xilas nebûye mafê jinan ne astengê bû ku xilas bina Kurdistanê taybet quweteke ji bo parastina mafê Kurdistanê îro em wextê jinên jîrî jêhatî çalak dibînin piraniya wan Kurdperver in ew quweteke bû Kurdistanê ne asteng e ber wê ew gotinên ji bo zaîfkirina vê quwetê ye divê em dî ji wê derkevin wextê me siyaset dikir hêzên siyasiyên Tirkan çepên Tirkan ji me re digotin ku niha behsê Kurdistanê neker heta Tirkiye xilas bibe paşê em ê we bifikirin yani dixwastin me bêdeng bikin me kirin jî yani ew hatim rê berdigirî parastina mafê jinan parastina mafê malbatê Kurdan e keşeyên wan kêm dibe parastina pirsa yeksanî ye ciwatekî yeksan her tim serkeftî bibe û serxwebûna Kurdistanê quweteke puaneke pozîtîf e ber wê bi min jinên Kurd taybetî van salên dawî da û îsal em dibînin her çarpazê Kurdistanê rev çawa ye pêwîstiya hereketa serxwebûna Kurdistanê pêwîstiya van jinan e divê jin rola xwe bilêzin dest pêkin bi rêxistinên da bi nav siyasetan da şexsî bi divê rê nedin ku mesela netewbûna şexsan û azadiya jinan asteng bibin an jî beremberî hevdû bên girtin divê em vê meselê de bi rastî zelal bin û karê xwe berpirsiyarê xwe bizanin mav parastin mav hilgirtin berpirsiyarî jî dixwazin tu divê her tiştî bedelê wê heye tu divê kar bikî berpirsiyarê xwe bizanî
ku karbi mafê xwe biparêzî parê mafê xwe bigire. Ew işte gotî ew jinên me ku gelek mînak hene ez jî karim bêjim ku gelek mînak hene ku îro wextê Swêdê pirsa kuştina namusê hat münaqeşekirin li wê derê yani me dît ki gelek dayîk hene piştgirî wan bavan wan bireyan kirine ku keçaxa kuştine. Gelek jî hene ku astengê hevalên xwe ne piştgir nabin. Divê em kampa ew dî vekin yani piştgiriya xuşkên xwe bikin. Piştgiriya hevdû bikin. Rê hevdûra vekin. Alîkar bibin. Pirsa dî min piçik bîrkirine mixam kar bibîne bîra min. بله از اشتر بخوینم ببورا پرس چمره ویده هاتن و مدوی از وک واگوتی از ببیجم السر بله دبیجه سیاست و روشنبیر ما حتی ایروجی برجواندی نتوی دست نشان نکرنه چه پێویستە کو سیاست و ڕەوشەنبیریە کوردی بەرژەوەندیên نەتەوی بپارێزن و لەسەر کار بکەن. Niha spas ji bo vê pirsê ew pirarî dikeve ser mesela siyasetê bes ez nême xwe ca dibêjim di vê meselê de bi rastî heta niha em Kurd an jî partiyên siyasî Kurdan gelekî giranî didin ser maslahetê partiyê xwe bedelen ku maslahetê Kurdistanê bibe, maslahetê netewî bibe. Ber vê yekê jî heta niha eger em bi berçav derbas bikenê yekîtiyek, yekgirtinek hêj jî çareser nebûye nav siyasetên Kurdan de. Çima ji ber ku hemû maslahetê partiyê xwe difikirin. Eger wesa nefikirin, tinê maslaheta netewî bifikirin. Maslaheta serxwebûna Kurdistanê pêşiyê eger bikin wê çaxê dê serkeftî bibin. Yani tiştê ku niha taybetî van salên dawî de Kurdên me karibin bikin, çi şexsî bi, çi siyasî bi, çi partî û rêxistinî bi, divê her tim berjevandiya Kurdistanê, serxwebûna Kurdistanê netewî dînin pêşiya her tiştî. Paşê yê partiyê xwe. Heta em vê nekin, em nikarin serkeftî bibin. Tiştê ku ez karim bêjim vê de zêdî dirêj nakim. Anarî min ê bixwasta ser vê mijarî tiştekî bigote eger زانی گوهر خان خودت دمام هندک مایا دو پرس هنه کورتاسی تبرسوا و بدی جبر حواله می کنترل دیویژن نمایا هلبت جارن دی گرک جاری دی امی هوا سب کن میوانه خو serçe. Denki tenine narin xad. بله پرسک هیا شبینره می رزدار ابراهیم حسو دبیجی گلو پیشروجا زمانه کردی پیشکتنا زمانه کردی بنفشنو وگرده یا و اغنش پا هون زانن نها پنابر بیا جهب دو باشقه بیا و گلکی پرزگری دریاوی ده هنه نمازه او نبتنه هیدی کردی درامه نب کردی ده آخوه به چند زمان دی به باندورا و چند ملتی دیگر سر هیا یعنی جی و دیباوی کرد وکا دیباوی ترکا گلن ترک اوروبا و برخدانه بکن حتی کو کاربن زمان کردی بپاریزن زارک خورا دانفشنو حسانی فیری به زمانه بن گوهر خان بکرتاسی حکت کاربی serçe ve pirsekî baş bû min ew çi dixwazî degre te wî girêdaye bû. Em pir hez dikin gazî nav bikin.
لێم هەز ناکەن بخوا بێژن وەرن ئەمە فتشت بکەن و ئیرۆ ئەف civaka me de ev rexne ev heqereta pirin û binê bigota ev vîrusa ku navmiletê me tevlîhev kiriye dijî hev derxistiye ew dîsa medya Kurdî ye. Îro her partî kanalê xwe derxistiye û her partîkekî Partiya Dûn rexne dike. Min ê pir bixweste بۆ ئەوان کانالا پرۆژەیەن باش بکەن پرۆگرامێن باش بکەن بۆ زارۆکێ me hezkin ew programê. Em bêjin malbat edeba zaroka ji malbat erê ew cî giring e bes îro sala 2021 zarok hez dikin medya zarok hez dikin ne tenê malbat têrê wana neke û wê pir baş be eger ewan kanalên me dest berdin hev rûreşkirin û projeyên baş bikin bo zarokên me bo hezkirina wana perwerdeya zimanê Kurdî be bo her pirsgirêkên Kurdî. Min ê pir bixweste kanalên navnetewî hebe ne ku kanalên partî hebe ne. Mesela kanalên Alman ez dibînim cerna hewsûdî dikin. Ez dibînim dîbatên wana çê dibin yê siyasetmedara bo hemî milet bivîne ew di jîbûna wana ji Kurdê. Bo milet bixwe nas be û dadgeh be bo wan şeşên siyasetmedara. Bes îro ya me pir tevlîhev e. Kanalê me herekî tenê pesnê xwe dide. Xwe pesne dide Partiya Dûn cî reş dike. Ev şerm e bo min. Ev a dibêje ku em çi qasî pajdamayî ne. Em çi qasî dûr in ji serkeftina siyasetmedarên dewletên mezin. û em dixwazin em pirsgirêka perwerdeya zimanê Kurdî dibêjin. Bes ji ku dest pê kirin tenê malbat ne, tenê malbat ew zarok nikare zimanê xwe xwedî derkeve. Xebatên mezin lazim in. Îro taybetî diasporê de ez bo Almanya bêjim her bajara de komalên Kurdî hene. Gelo wan komala de bo zaroka çi dikin? Em van komalê me îro bo taziyê mirên me ne bo nizam her tiştî bes ne bo zarokên me. Em nebêjin civaka me wisa ye. Em bîr dikin wekî zarokên me paşa rojên me ne û eger em dixwazin rastî ev zarok diasporê de zarokekî Kurd mezin be. Her çi qajî ew zimanê mayîn fêr be. Ew ne pirsgirêk e zarok çiqas ziman bizan be xwendin zêde be ew serkeftin e ew kêmasî nîne. Bes Kurdbûna wî tek bi zimanê Kurdî biaxeve ew ne Kurdbûn e. Ew zarok gere bizan be Kurdbûn her rengî ve çi ye û hesk e û ew ji me mezina girêda ye. Em ji komelê biçûk dest pê kin û medya Kurdî em bo zaroka projeyên baş avekin û bes em gazina bikin em dest pê kin karên baş û rûmet bo serkeftina civaka me bikin bo serkeftina zarokên me û bes em tenê dubare bikin şaşên berê. Dibe em xwe bidin guhartin. Civaka xwe eger em dibêjin civakekî serkeftî em dest pê kin xwe biguherin. Kêmasî me sed mixabin, kêmasî me pir in û em gu nadin zarokê xwe. Go ev pirs jî vê vegerê daye. Rêzdar Merwan Berekat bêje gelo em dikarin xwe biguherin. Erê. Belê. Berdewam bike û bersivavê jî bide û ku Seyranxanî jî bibe dikarê bersivavê dişêbide. Gelo em dikarin xwe biguherin. Erê. Ez bêjim biçe em dest pê kin
زواجên zarokê xwe bigûrin. Em dest pêkin ew adetên kevnar yê ku zirar didin. Em dest pêkin zawaj, jiyan dest pê dibe ji zawaj, zarok başê zarok çê dibin. Civak dest pê dibe ji malbat. Werin em xwe bigûrin, werin besin bi adet, gora adet zarokê xwe bizewcinin. Em bêlin zarokê xwe xweşî de dest pêkin jiyana xwe. Malbatekî sexlam ku hezkirin û rêsa ye, civakekî baş ava dibe. Guhartin em ji wir dest pêkin. سيران خان بجم تجي تبيت بأخذي أم تكارن خبو بهرن بتيجي بجت شما وبرسبا خبو باشر Elbet karın xwe guharin. Me vê guharandinê jî navan 20 salan da 30 salan da me dît. Yani endamên me yên ku berê hatibûn nikarbûn behsê pirsên civakî, behsê pirsên mala xwe bikin, an jî ser nexweşiyên leşê xwe behs bikin. Piştî gelek semîner û konferans û kursên perwerde me dît ki awana dest pê dikin, xwe diguherînin, ew semîneran didin, ew dikevin münaqeşan. Demek eger muru bixwaze, muru dikare xwe biguherîne. Gotineke ye dibêje eger dilê muru bixwaze, muru dikare ar di hilavî ser be. Her tişt gor dil û bawerî ye. Eger baveriya muru parastina mafê însanan, parastina mafê jinan û parastina mafê Kurd û Kurdistanê hebe, muru kare xwe biguherîne, muru kare rewşa mala xwe biguherîne. Sîstema ew welatên Ewropayê ku em dijîn, em ji wan gelek heye ku em karin ji wan fêr bibin. Mesela demokrasiya malbatê, mesela pirsa yeksanî li malbatê, ferq û cudahiya navbera keç û Kurdan rakin, hemû zarokên me ne, bi vek însan, bi çavê însan binêrin. Eger em van tiştan fêr bibin, wana bi mala xwe de bicihînin, em ê bikarbin civata xwe jî biguherînin. Yani guherandin qet ne wextê wê heye ne emrê wê heye. Wek tê gotin muru her saniye, her dakîqe fêrî tiştekê dibe, muru dikare eger bixwaze wê kare li jiyana xwe de bide jiyandin. Me mesela em projekê me hebû li bu Kurdistanê, em 4 mamoste ji vê derê çûn li Kurdistana Bakur. Wê derê me kurs vekir bû jinan li Süleymaniyê Hevlêrê 3 meh nêzîkî sedî 20 jin beşdarê wan kursên me bûn. Piştî wê mêrên wan hatin ji me re spas kirin, gotin piştî ew beşdarê wan kursan bûyne ji rewşa mala me guhariye. Demek ki muru eger muru bixwaze, muru guh bide, muru xwe biguherîne dikare bike. Qet ez tegnîne. Eger alîkarî dixwazin em hazirin. Jinên aktif, jinên salavan yek nabêjin ewada. Em hazirin li her welatê yek çend hefhene alîkar bibin, hemû kêşe û pirsan çareser bikin. هون هر هبن سيران خان قلقي باشا برستي قلق فرس بيننا وهاتنا ليه مديتن أفرس هر دو خانم ما يهجا برسبا ودانا جبر ولي مشوانا كرن ودما مجي إنما يا أم قال لك كيف خوشن كون بينا ميواني ما وهلبت بشروي بديسا هوني ببن ميواني ما ولسان مجارن ديج برباش مرا بينا ما يهجا ريكرنا قوتيه والله تقا جباتا وخوشا وأبخانمي دلال وأم وادرك سر بلندرك وجنين ما فيك أفكار كرنا وحتى هيك قوتيه براسي دما تشقة جناتي لي دكي ميباني خوا أم مير أم مش فاهم كي شرب دكن أم بجد شوا أم نوا تواجير وجهاتي مبلي مبلي Rejî tejî قلنا داويش هردو كارايا فرمكن قلنا داويش ولا كان شي بجن منێتەنێ بگوتە بەس ئەم بێژن شەرمێک civaka me kêmasiya me bizan be. Dibe em dest bikin kêmasiyê xwe bi dengekî bilind bêjin bû serrastkirin be ser wan kêmasî. Spas bû bername we û spas bû temaşevanê me bû rêzdariya wan. بهر هذه سباس خوش و
Ez سيران بله ji spas dikim birastî programekî gelek baş bû. Spas ji bo te ji bo hevalendî yê îdare dike. Yê beşdaran jî kursên wan yê hêja. Ez gelek kêfxweşim ez wê jinên hêja nas dikim. Xwe gelek bi quvvet dibînim wextê jinên بس بس dibînim. Em ê ez barim em ê gelek karên baş bikin bi hevra ji bo Kurdistana ser bixwe. بله بله امجي بهيفينا Kêf spas. زگرك ديسا سباسيا هاتنا ودكم ام قالك كيف خوشن بنرن هجا ودلال بفي اواي خلقا ما بداويهات ام سباسيا هو حمية دكن سباسيا ميباني خو دكن وام سباسيا طيبات جهرد وهبالي خوي هجا رزدار عبد الباقي حسيني وخرفيق علي ويجي دكن جبر او سر كنترول بمرنا واقول لك زحمتيه جبر ما تبين وبخاطري وبميلان خشيده Spas. Sağ olun. ورا وخربان